ko ko ke u fanga mo henga hi talfatap ko to be o ku fa o atu be meheni ka ta mo ai fanga mari ko ni he pongpongin ke o atu ai mo polokalama ko ia o ku anga maheni ake wiki ko to be ko FATUFONUA fo o pe mo PIVENI PIUKALA pe me tonga eki kuma hen ke fa hoko ate tau polokalama ko ia I he weekend malo mo mo lele pe mi apina e fa tanga pe ku ongo lele ia te tau polokalama ke te mo tolu ke apina te tau pe ko fea feitu o ke iai ku fa ngoa mai tau polokalama o ku tata lele ko ke tau polokalama ko ke weekend pe mo FATUFONUA fo o mo tok share to pe tau polokalama ke tau inasko to be ai I he pongpongi ni foki te mangau e aki pe le o ku he laine a PIVENI PIUKALA la mo ke mangau e aki pe ai le o he pongpongi ni ke fai aki ai fatala noa ke teia I he tau kunga koe pa me polokalama ki he wikeni fefia ke tata le koe PIVENI ki he ta polokalama FATUFONUA fo o koe he wikeni fatanga pe ku le pe ngā we hena neongo ku lahenga hinga ue ke whahoko ku mo fefe hake I tongana fefe hake ai pongpongi fo o koe he wikeni alo pisolo te malo mo fa mari poko kore pige u fa te fatapuka ya tage hoko te ka fata no I ngai issue ke te tau fitaula mo hala fononga mo I fabrikare koe o mari fo solo he ku mantu ne kamata pe pureanga kamata ke tau press conference mai he ngai issue o ko nge unau alu pe ko nya ko fanoga ka deu so wai ki polokalama ka fa yo ko yo ha ko fe ga ko mo fata ha ka edita pe ko na me pe fa ko wai hando ai na wa o hake age ta se kire wa u me ya ka kange fo ko ta fata na kanga pe fo event of now fo event quay được tôi còn tóc phút thấy mấy nhiều bạn đâu pha ba bố phải cậu phải ông ông lùa lùa ta học được bữa cái con nó cái này mà cái tụi cái tari phê huy ông tôi hôm mấy nào để đeo cái ai còn gì mẹ là bên mình có bốc cái hôm mấy cô phải nói cái đầu lâu o nau lau ni feu hon fakata ya ko to feu ka na nga wa ko nga to feu ko ke tari mai ye ka ku mari nga fononga fo putare ani alupe na nau kamata ke nau friend mo ka fa ngo o va pe ko nau u ka ke nau to friend ko nau Friday. Ako yang api hala fononga. Koe. Mon la he apito koe. Tu koe ni mau whaangong pe fok. Pe me murin koe hae a taimi koe ia ku whae ha press conference glava ke mau wahi kakai ngahi ongongo me pureanga. Na ku wakai hawhi ane uhuk na na whae hono tāpua ki e whanki waka na o atu pe me tahe kau milionea pe me o to murini mau kono silani na ato e fanki waka ke potunga e tau tai ko sohi foku na e whai hono tāpua ki I he pongpongin ka na kai ke ai ha ngahi mitia la lahi koe ni kuna whanga wha mafola mai ai ngahi polokalama ka pureanga ko e fanki hulu tau taha alo pen ihi kona na iaina la wake usef fanki klip iai ono whahoko koe hono tāpua ki e fanki waka koe ni waka tau tai na o atu ke tokoni ki ngahi whetu o tau tui mahalo ko e whanki waka ko ni e whakawhia ke kakai. Kakai ko e lawa ke nau inasi he whanki. Wakai fuke lawa ia PIVENI ke inasi kotoa. Ko inga ko e ki waka pe maha ku pe kua ia o wanoa pe kai. Ka ko inga ka e tokoni au pito ke ki nau tolu ko ia o kunau fia mau ko e whanki waka ko ni mo mau mo ui ko me tahi. Nake wakai hifo ke tapoki ko ni pe kai. Ika ke ja ba tai fiken Goia ka kone tu ia tai ni mi ia mahalo ko nga ua penu whai whahoko he pureanga na wakai fo pena me ate e kore mia ki no muka o waha whetawaki wa me kainga koe no muka pe ku tu mahalo ku na whanonga pehe mea e pare mia une pehe ko kune lota pureanga ke liriwe
ke taureki ai whahinga reeko tau whai ki mea nai hoko, pe me he fie mau whawawa mga me be ke tau alu rewa ke whai tuunga, o ko taimi ke tau kamata no langa whanua he tainimi, ka koe ke tau tari pe ko tangutu pe o pehe ko na toki hoko e whatamaki, ka koutu maha koe ngahi ngawele rei pe ke whahoko, ka he taimi tatau pe he kai ke tuku ai hono whanga i pe mono wakai, ai ngahi mea koe tō no fia mau ke whalelei ke lawa ke whaiha wakai ki ai. I hene tuku koe aho ni ko tui koe ke te hafu ongong whewhe, i hene tuku koe ngahi ngā ua koe ke whahoko, ka kou pehe ke ta ki almoa tala noa ki he tuku ngā kou ki ai hopo. A te hopo koe nuku mo whahoko, ko ngā kufu panaki mai, koe hopo ene whai pe hui whaosi, a ia koe ke kihange koe hopo koe nai whahoko koe ki mua, o si ia pe o si tau ia ua pe toki whai hopo, ka koe hopo ene e whahoko, pe ko tau pehe pe ka ala te o la, o mo ua ni ihi o whamalolo, i ko te fwoi ngā ue lahi e ke whanua whahoko e whiri mga he mea koe ia, pe ko tuk to tonu ke whaha hawakai ki ai, mo mahi no i he kai ngā tuunga koe koe ngahi lao, ki he whiri mga he mea koe ki he hopo o piveni. Yo, marabi sol, kau ki whaka maapopa te te pire ngahi hopo. Patatoki lawe rewa ke foi lao mo makatuunga. Koe tu koe ne hopo ko au ko raki time te pire. Nai fo e ki whakau solo e kamata mai koe uga koe fuhopo toko lai. Te ki piki pe ki holope o ki whakatau ke i au. Koe hihi ka repe koe ni ko au e ko fuhopo. Ako tange peke loya koe kau tama koe. Sai pia ke u black aya fu se halaki kana to farere continuously improve na to lai. Ai ko kamata a to taha ku hoko mai to taha e aho taha. Hoko mai to taha e aho taha ni ma. Pea to taha rewa ugeua me. Ai o ki space out pe. Ka ko sio o kuna lau whakahoko pe ki he mau. Ai ko ne mau pe unau kamata. Kana e kau e keisia aku he raki submita te o brief of evidence mo u dokumenti e. O tu ko unau kamata. Ka koe me he waha koe ni ki he hopo. Ai ko me ku ki whemoi ki na lai te mini. Ka toa ai ko o si hopo au he whamawang ke reo au ki he whamawanga tangi. O ke he ki na tūlai ko ia. O ku te toki ui pe kau whamoni he trial. O si ko ia mau ai he cross-examine mea pa toki whahurewa submission. Liko submission ke te o makatuunga. Ai ko te wate te point of facts pa mo te point of law. Pe tok fai tutu newa ai whamau. Koe ni, kou seifo ke te hapo koe ni katoa. So kou timan mai ke whahu katoa nge ai kau whamonia he whamadara whakawa. Osi pa alat pe mo pea kone mau e foi katoa whamoni me o whai. Pea ti site lewa he o ngoloia. Ko hai e tama me nau me he kau whamoni whai taha. O whemau e ke neanga o whawhewia. Ai o ke cross examine pe kai te ui ka whamoni. Pea koe neos pe koe ia. Pea ui lewa hopo ia. Ai ku time te pire hopo ke ape tapu a heua. E tipen pe me tolahi koe kau whamoni koe ku. O ku ai koe ke koe maari fo ke hopo ia koe lio koe ko au ia ko fuai pattern of proof. Koe pattern of proof ia fuai whaita. O nau tōrea ke na hanga o whakaikai. Koe nai kai ke nau whai mea koe ia. Ua.
na kai ke kapau na nau fai ai mea ko ia na kai ke tau mua ia ke whatau e mauti kau lahi u kau tokon foke hopa labu ono kereri fai foke u mea ko ia ke ua ai ko pe ko he whamau e opo koe labu ke ua na fai ke pe ko alu pe prai pia hoko ko foi custom ko foi unga whafonua ke take a coin for a vote ai ku kau e me to kaka ke whamau anga ke sol ko fe foke ai talanoa ke talanoa mai foi sistemi fili ka mo lao ai ko fe lao ko lao fili ko lao ko komson ai komson fai fili kata ki lave ki ai pata to ki hawai ke hopo Io, mahalo o kusai ia ke ta foki ki he mea koe lao fili. Ko ngā mahu inga pe ke ilo ke mahino o pito ke he kainga whanongo. Ai mea koko whia mau he lao ki hono whaka ilo ko hataha ki he i he mea ngahi isiu koe he fili. He ko ilo pena e hoko ki mua o mea pehena tok whakahua te whaka ilo ia e ha tenseni are ai whakafofonga koe ki mua o tangata pwha o tamai whakamawanga ia ku osi time koe ko hanu whatongia ia ona ke ne whai umea ko ia ai au koe umea pehe to tonu ke mahu inga ke mahino o pito ki he kakai hanga koe waha taimi ko ne ospe taimi koe kai ke te lawa ia o whai ngai whailo ko ia Oi kau laklave mai he whaunga pate te tafe mai pua mai ki umea ko ke unga mai keisola koe lao foke lao fili koe lao ia nai foko tuu ia he tahi wa walkiwa koe lao fili kana toki uhinga lele lao fili ia he tau lili wani wanoa ho fulu koe lao koe wanoa ho fulu nai foko tuu ai komson koe komson fai fili ia hele kene hanga o administer ai fili fare area koe mea kou maari e solo he koe mea kou nina ta ostara noa ki ai ki he tau foi liu koe koni stutone he koe taha foki ai foi te fito ia e rito pe koe essence koe liu ko hono whakatau ataina i ene afio me ene kau hono current hono current koe he kono uhinga he koe tau koe uhinga nei whai outbreak he reform koe lahi koe whai tutuni hala koe whai tutuni kovia kau minister me kau taki aho koe ia kai implicate foki ne afio anai sai pana whai re vai ai fotutu koe ke reform ke ai koe na talawe koe ke he kuptol taha koe koni stutone nei to'o ai he koni stutone ma whai pure koe ia sai take whanau mai solo ke no establish koe ai komisiona ai komsoni ai komsoni fai fili kono establish e wano hongfu ka koe kau komsoni lewa so koe marien koe kau komsoni o wheunga mo toko tolu koe toko taha ai tuhu i pau au koe toko taha au pau ke apoinia he tui ke foi tau foi tem ko tau nima pa koe toko taha ko apoinia tui koia e sea he foi komson he koe mana tui tatano ko ke foi tutu koe ai whataha toko ni pa moi penolo kai ke nau toi fu ke he ai nau whenga ko ke whakapipiki mai tui ke nau toi ai ko huinga foke reform ia so ke ka ko huinga patano ke palparema ko ai faunga ai sistemi
he koe mea koe tau whetau lak moe koe he aho ni koe fua ia pe koe ola ia foi so sai koe whikaua rewa ki he mea koe supervisor of election supervisor of elections pa koe whikatolu rewa koe otita koe otita seniare otita general taki taise ki ange pe ai foi Compson appoint he tui ai sea ko supervisor of election o Asia he lao kon di electoral act ko supervisor of election appoint ia he Compson Whanau ke hoi. Aia koe Compson o tokotolu. Koe apoine tui, aia koe ui ai koe taraketi. Ui ai moi atita seniare. Atita seniare o ku apointia e he whare area. Pea koe supervisor of election tokotolu aki koe ka koe appoint koe supervisor of election appoint dia Compson. Kai ke hea mo kai koe fotu koe o kai ke ai ha check and balance ai. Ai koe me mi pa fika tolu appoint dia Compson pa kau le vai Compson. Ka ta to pe mo hanga koe he penolo appoint ai attentionare pa kau he penolo. Ai foi conflict of interest ia ko he hoko ai pe taha ia ko ia ko ki papet he kono nga he kono appoint mono tui foi me he mana tu ko foi appoint ko he tui ko te lava taha ia i he me alu ke tui ka ko uhinga fukia ko ai ko uhinga he ko appointment ki moa he anga faunga na fai e tui. Pena huinga e tau diriu whapurikare, ke ne ke whatau e tahina e tui. I he whakaukau ko ni kau te hanga puta e wharea. I he whakaukau e tolonga mo tu loa ange, pea pegi mau e ngeia mo e pele ngese e hatui. He taimi ko kou pai ke whai tutune he panga tu hau pe hanga he kakai o whehuia. Uhinga e kua e whata naso. Ko hinga he nei, uhinga foko he ka, ko pehe foko ko he whamau anga, ko te kaupe he taama. Ko ongo, ko tangata taama matunga he whuipa. Ko whui whakarea. Ko ho kaupe he kaweni. Ai whonua. Ko ongo, tangata ko ne kaweni. E matunga he te ola mo te rei mo kovia. Ai ko nei uhinga pehe fo. Ka ko sio ke kapau te tau trace whakarere mea koe. Ko ha foi feito pe ku kawa ya tarketi. Ko a foi menia ko swapipiki whakalau ia ke whakanono ke tui. Ke whatonga. Whatumtom pia uia he ne pas, he ne hao mai e whukau ako ma whukau o FATUFONUA ne nau nofo he alofi ko ia. Ke hau pe ai whainga whakaukau koe ni o whakapasi whareare a whakapasi he rao, Aia ko foi tu ia e foi kau kolopu koe ni komisioni ia e piveni ke mahino ange appointment e tu i ai sea ko o komisiona fili appointment e tu i ke tau nima ngalewa he komisiona ko ni he foi commission ko ni o appointment e na tolu ko hai e supervisor fili ai angalewa e ngā ue koe ke ne whai ia kono whatongi aona koe ko supervisor ia whai anga fili ai ku o ngā ue le vai appointment ia he komisiona
Aia ko ngo uala wa ko ya ku famalu reva se aia ke tu I tari u ia ki ai. Ala tu reva e supervisor fai filia tari u ke commission ko ni. Peto o atu reva hono toko tolu reva ia ai atita seniare ai ko appointment ia e fare ai ko ki foi sino pe au me tawataina ni tu ai. Ka ko nga kuna toko tolu ko ia atu we ia toko ua ko e toko taha ko e ka ki lava toko taha ia o loko fai hano loto ai he ku. Koia e solo. So ko mari e ia. Ko korombo. Ko toko ua pe. Ai ko kolomu ko toko ua pe kuna lava na ua o fai nga. Pagalao. Ka pau e la tutuni ko pehe ko tutuni ai komisioni. Koi. E whakalao ai toko ua pe. Ai tau pe. E malava pe ke whai tutun pe ai sea. Koi. Ai koe apoine tui. Ka moi supervisor koe apoine sea. Koi. Maria lahda. Koe huia foke kulave kai solo ke tau raksi o pe wai palpare ma faunga. Ko tau foke ai fili koe tau ni. Fili ana fai nai keheia me hatoi fai. Ta neo ka pau nai tonu peia. Ta kono furisi o kehe. Uhinga ai hoha koe pa. Ya fai ai ko no ulikau ke sio pe kwa fai nga mismatch ke kamata ko no skuta na isko ko foi processing when algo ko staka ai ko supervisor of election fai ga launga ko fe ko ai fo hopat ke o mai ai kasete fili ke uri consaila ke pe pavoti tala mai o taufia me he komsona so ai ko fai nga o hinga e afe reva ai dresse me afe que frailo algo fa mauanga así le fo que solo ko taulao ko ne komsoni lao fili hange ko lau ko konga ko ki he primary ko foi hopo pe e ua ku soi fo he historia ko ni ai tau fare area nai o frai he foi lao ya o laki ko foi hopo a crispo hiva I hiva noa ai ko nai whakahu e lao he walu hiva ka fai lewe nau fai lo he hiva noa ko anga ko whakafufua ko aku nai tau mua pe hono whaua na foi lao ke na hanga o whakailo ake a cris nai kai ke uhinga ia he nai kai ke solo tuka hanga te ki whamatrai te ki whakaatalahi Nai, ko haa moa o ku nau whiri constituency. Ka kua pau ke iai e pātia ku ke kau ke ai. Sai. Hanga rewa he pāti o hai ai whainga interest whakawhui, whakawahenga ke hai ke nau tū whakataha I he interest whakafonua. Nau tisaite, nau polisi, me nau wisone, me nau. Pa nau hanga rewa, so nai whatuu rewa e nau ulawa nau tole ko nina ke primary. Nai whatuu e nau ulawa nau tole ko ia he ono tolu. Tahiwa ono tolu. Kau e whatua ko niko, ui ka takau ko tau culture. Ko e hopo ko ni mea ko primary. Ko e hange ha neve iai. He kono hinga he nai pehene whakaukau. Ko pati ko nau whiri, ko pati e tene whakalere o kawene tukau. Pena uhinga re vai, ai mahu inga ko e fo I lao ko ni lao whiri, ai whaunga whiri, ke whakama opo ke whakatu. Hano whakatu ko ha pati ke nau hanga kawene tukau e kakai. Ko whakatahata ai solo ko sio ko ai kehe ko ai foi taimi.
Kapau ko tau amu ke tau langa hafu fare. O kuai hano whahinga malohi whaka teknikare. Ai ko measurement. Ko malohi ko fare pau toton ge au. Pau mahu inga rewa solo. Ke o mai fo mea fua ko ia. O mai o avea ki he whare tāpiriki. Okay. E whainga tā ke tau ti mani he whakaluku fua ke aha pure anga o whai to tonu mo pure lelei. Ka kapa he kai ke tau o mai ia ki he whare tāpiriki whunga whiri. O hinga i ku whatana solo. Okay. He koe whakau kau en. Mana tui nei kai ke kau e kakai ia he tala noa ki he paanga tuku hau ai kakai. He kono inga he na tau whanonga mai tato he fui whaunga pure tau e te au ni mga fulu pohiri. Okay. Na e koe toko taha pena whai tutuni ke anga hono kaweni. Ko ia pena apone pare mia apone e. O tau rere mai ai. Ko whainga whakaukau mai mindset ko ia na e top down ia. Ai na nofu na tori olunga o sio to mai ki lala. Ko ni riu ko ni ua noho mo fulu. Na e reverse e whakaukau. Ana makatunga ia e solo i he foki mai. Ko kou whaalave ke he hingoa koe ni. He koe wheitu ui o ku hoea gratitude. Okay. Wai whake lau e palonga pe kau Vietnamese pe. Ko amanaki pe ke hanga tori i hafu a kau. Hafoi a kau mei hafu a kau. Whakakau kau loloto ke tahana ane tō. Okay. Pau te ke sio solo he tūko he ahoni. Ai tau fusi mo tau ai kau kantiteiti mo kau whare area. He tūnga pare mia tūnga minista. Koe fuaia ai fua kau nai tō e akirisi. Ai ni ai ko kuhinga ke tau whakau kau ki he tau mua nai huinga i hono. Ai huinga i nao mai o kau hono tori fua kau. He koe whakau kau akirisi na ne pehe. E ne whoki mai mehe ne ako. Na ane ilo o hui kai kau e kakai hono tala noa e nau tukau. Pena ne pehe o hui ai to tonu ke kau e kakai. Pena ne hangai o fua i mai fo i mō meni ko ia. Ai mahu inga ke kau e kakai hono tala noa ai nau tukau. Mo whakahoko hoko hono priority. Ko hae mea ke whakamore ki kai nau tukau. I whainga whakaukau ko ia. Nai makatu ungai ai tau ririu whakaporikari. Ai mahu inga. Sai, ko mea koe ke nau kulau koe au. Na tau toko si i pe tau tori hai whare area koe. Pena ke fu ngau e ake lau ia koe ni. Pe fu mahu inga ke kakai ke whai ai lau koe ia. He kono inga he kai ke kau e whiria kakai. He whako tuu e fo i sino. Ke kawene a tukau. Uhinga solo Na kai ke kau e tau kau whiri whakafufonga tau toria. He fo i sino koe ni kabineti. Ke na hanga fo tuu. Pe prioritization of kamore ki tukau e kakai. Okay. Hene pehere wana kai ke mahu inga reo ke kakai e misinta piriki. A fonga whiri. Para kapana ke whatonga i koe na mi kai ke toi skuta nai si he ko hai pe alu fai kawa holo mo maheni atu ta me ato hawei tu e o alu ko fai whiri hu mai na kai ke pehe ke fu whakaukau lahi kakai ia ki ai he ko ngana e os mau po tu e prea ko lirio ko ne ua no ho fulu ko toko lahi taha whare area me he whiri ai kakai pe malawa ke hanga he foi whiri go ia o fatu ai pure anga ke ne kawe ne tukau. Ko mea mahu ingai misinda piriki so. Koi, monla. Ko whare ko kou tau whemau ke whewheka whare, whai totono e whare, o whai whare, ta mō wahe tau. Whare ko iau, o kulanga kia, ai ngai foi piriki o aula tia me whiri whawahe. Koi. Ai ko mahu inga re wai ko tau hingai whatana ko ke
kai ke ngau e ke foi lao ko talu me na fa o foi la ta valu iwa fai lo agrisi hiwa no ka ko lau mari en o hakia Koi. anga fo ke agrisi a hu pe ko agrisi ko he valu fitu hanga ia whakafoki ene ai vahe ko toa pe na nane pehe o kai ke whakapotopoto hanga e whakafoki ke wharepa whakafoki ka toa me valu fitu valu hiwa noa whahupe fo ilao he valu hiwa ka nau whaka ilo rewa he hiwa noa ai ko kwango fa da tau mo a fo ilao ko ni ke primary ke whakafikia ia ka agrisi he hiwa noa Mari. hanga rewa nau tolu ia o whakarea ko whakafoki ko agrisi paanga ki wharearea ko intiusia ko nau ko ni hanga ia o whakatau e vote Kai. pa na hanga rewa whakailo ko ia na fai kutune fa maguga beni ko anga matunga lele ba fai kutune fa mau matunga he ngahi mea ko na percent pe fa mau ko agrisi na ia ene POLOKALAMA le tio pe ai pa mo ene ki newspaper na ne whakanga ilahi ai overpayment Kai. mo overspending e kau whare area na ni hanga whakanga ilahi sai ku mai rewa agrisi valu fitu ha uia ke position ko na ni hanga whakanga i pani hanga e a whakafoki siri ni ki he whare area a ki he whare panga pe he rewa whakamau ia consistent lewa mea na ne malanga i na tui whapikari ki ai moi mea na ne whai he na ne whakanga ai pe he whakamau ka pau ne kai ke ne hanga whakafoki e pe he rewa he pure anga mo kakai o couple standard ta ko ne kowi pana ko kai ki kauai ka pa tau pe kau vai ko ya pe sai hare fa mau ti man ki fare panga ke na hanga fa ma popo mai ai ngai panga na fa foke agrisi he tau fare area ko to ape na foka avalisi ke valua fe hiwa e me ta mano ta fe to ta ki pe he ko no inga fo o fare area a ko ya na vai fa anga ta ape wahai ko te hupe ko ya ko hape foi wahai ko o tau ka pa ko ni mamanu na wahai tau foi a ula ko sa o siulai solo ma o ka to hai tau fa fo fa era na wai o ke lo fono ngai a ula ko o siulai ke a to no ko sune tau ko o kapal te ke mate ko ia o spe mai na ta ko sma ko wahai tau ka to pa koe fonga rewa nei whai koe he whare area au koe ia. Koe nei ai peha ki mea unau whema, ue nau whaki whataha wa taimi, a ahi whare area. Koe whakaukau koe ahi whare area nei whanau i mai mea. Ai koe nau na ta whakangai, o koe te ton ke te whaha ahi whare area. Nai ngau e kia e whare area, koe nau tāna ki pa angai. Koe taimia koko nau, ai koe sai hanga rewa he whakamau ti man ke o mai o mea consistent ai hanga agrisia he tau koe au ke hiwa noa ai koe pehe rewa koko he whakamau uruaki o consistent ai tui whakapritikare agrisi mo mea nane whai ua consistent ene hanga e whakafoki na kai ke tok whai pea he tau whiri ke hoko ka prai tolu nei kai ke ne hanga ia publicize ke pehe ke ne hanga publicize he public media o kune whakafoki siri ni ka koe uhinga ene asi koe ki ene hao o papiriki koe hanga he ngahi media mo kau heite so agrisi o tala na ne whakafoki i he matapako, patakai hake ia o toho he matapako. O whamoni e whamau, ko uhinga pea nei hawe agriso o clarify mea ko ia. Ko uhinga nei ko pau ke ni hanga ia tifendia, ko anga
ka koe loi foki ai mea koe ia. Ai koe uhinga nei tukuanga he wha mau e hopo koe ia. Koe koe break ia. Okay. Kana tau mua koe kisio. So koe ni os koe pa mate rewa. Mohe rewa fi. Mohe rewa foi lao ia. Kai ke toi ngau e ke foi lao he nega peke te. He nega ke hano tau mua no ne tau mua pana ki. Okay. O uhinga koe matalaso. Marip. Toki mo ui mai pe foi lao ia koe ni. E ngau e pe koe no ta patpoa koe me i vai ta. Good. Ka ki au solo ko neongo ko krai vitu ate o tu mai me fai ka ko ke faka malo ia ipe pe pe he ki a viria boaske he ko no uhinga o ke lo ka pa na kai ke na ma o na o foi loto lahi ke na foi moral courage ke na hanga ave me ko ia ki fa ma wanga ha ko tu na i lo pe viria ene away ai effect ki ai he na he neongo e neongo ko ia na fa vonga lolo tonga tai boya o tai boya na te fai filisi na ke hangen na fa ia ka kai ka je ka ko vai foki a ko hono fa ala ki ka kai ka isu ka ku ia na ta sio kita be fa kau a hono lava ono o a he te fa pa wa solo o gelo ka pa na ka ke fai hopo ko ia ke ave e clive doit to movia boaske a la blab de fama nga e waf tafa te lava e wo topo ko Okay. But that's for effect but for money tai fe huia pa tau fra uta ngre vai solo e hala fononga o ngai foi piriki o tau fotu ki fale alea e langa ke fare ke tau amanak e o mai vai tau me Kui. Kui. Ai ko winga I ko fata no ai mahuinga. Ai mahuinga ko ke oa. Ai to ku hange ko fenga fakau o ta wa ke hita POLOKALAMA mahuinga ke tau tala no e issue e fonuan. Kui. He fu mama. O te tau ngulu holope. So ko patonga I ko ne kakai ngai fela fo ki ko ni ko kamata ke e pultu ke tai kau whai ongo ia. He tāpuni whoka whare area pau koe ke aha. Ha whahinga opposisi lia ke pēki. Ange una wongo I oku wei meo wheara. Ka koe hunga I whatanua e solo ke mahuinga koe ke tau whenga ke tau turi ke tau continuously improve e tau sistemi, e tau lao, ke ne lava tokoni, ke whakasi isi ake ngai whihala ki. Mo ngai mata vai e ala nganganai o tau kakai. Hangi koe, ai ko si o solo. Neongo, he ne tuko he taimini. Neongo katoa ngai mea tau nofo kaila whaamu te whai mai e kore anga whai. He kai ke lava ke malo he wharea. Ka pau tau ai no ai ka toi piriki wai langa ti fai mon la habito fakau e piven pero tu o kwange ko fa matala ko e o ku kau e foi hopo ko ni na fa hoko e ke ngata foi kamata ko a kris ke foi hopo na ni kamata pe longo fo ke fuolo le ko nga hi fili fale area me a ko si lo be he ka fo nga e ko hai na alo private to ta ko e pero he kai ke lava ke fahala ke na lo ia he taimi ko ia na fai to fa paanga na fai to fa me akai me ha fua ai ngahi nga we pehe pero kone a mo ke foi hopo ko na fa ko waske ne hanga ia o fa manatu mareva wai ai foi pretty sen ne ke tau foki ki ai ke lava ta ofe ngahi nga we ko ko ni pero tu ko mahu inga ia fa ilo ko mo fai e te ne lava define leva ai foi lao ke te mahu inga mo tau hoko atu ko nga ke o te fra hoko he kulai se wa o ke fili kon ko pe he to pe ki wa mama o ko fo ifa ko fo ni mo ta mai ka fo nga ni to wa pe wa ni ia una welo pena to nga mi to ton ke ta ofi ku ta mai na to ko pe ko osi me a ta mai ka ia te ke so alusa ko te alo te ai ha ita ka ka na te fili na to ria ko me ha fu ka ko tu mahu inga pito ai fa ilo ko ni mai hopo ko ni o te tau pepo ko hai
ke ngā ke ne whakatontono tau ngahi halanga wha politikare te whita whiwhiri piwen. Ko ia e sol. Ko kai ki mua ke u lawe ki he o whelave ke he hopo ka lavu ke ta to'o mai ai ngahi mo ni mea. Ai mea au toton ke tokanga ke society. Kai ki mua ia solo ko whelave au de. Foi taimone lockdown ni ko mea nau whai ko alo e lai peli ko i ospio. O tau noti mai ngahi case law. Si koe hopo koe primary koe i ha moa. Kahi ke hea. Maro koe tau ko si mahu pi tai au koe hopo e hiwa. Tō atu. O si hiwa hopo koe whiri lahi. Alu mai pai reksi ni toi lere mai hopo ai. E koe uhinga o proactive ai lao. O hange ko whakamatala. Ai mahu inga koe ai building blocks. Koe ka nau lau hiwa ki koe hopo koe ni i hopo nyau maari. Ai whakakaukau ko mai he whakamau. Koe ne ki malanga whakaawa ki mua pa ne whai ne tūtūni. He koe kakano. Koe sio solo koe kakano e koe lau maari e ia. O koe kai koe whiri, o koe kai koe hai koe ni koe whakakaukau ko hono malu e whonua. Pehe he whakamau koe ni ta moa he hopo koe ni. O ko lahi ngahi whonua nau whetaulak moi palparema o e open electoral process. Ai whonga whiri. Ka koe palparema koe ia koe lahi taha. Koe created ke ngahi palparema koe ia he paanga. Koe influence. Pe koe palparema koe ia i he hu koe o koe ai e favoritism. Whiri manako. He ngahi sino ko nau. O kunau whakalere ma o e pawa mo whakalere office. Ka koe palparema koe ka palparema ia magic o phenomena. O koe ka mea ia by surprise. Au ne pehe. Koe ka mea ia ke tau ofo ai. He koe ne pehe koe lao koe ha moa whekau aku pia moi primary. Koe na e tiraive ai lao koe ia me he common law pia moi lao ai England. Na develop pia e senturi tahaiwa senturi wanoa. Ai koe na oswe tauraki mai ai ngahi pure anga ia koe. Nau toki continuously improve. Ka koe ngahi whanua tū maari o hanga he ngahi kautaha ia. Ngahi trade unionists, ngahi wealthy individuals. O tonete ngahi fupaanga lalahi. Ke ngahi party ko nau contest he whiri. Au nau whiauhi he whiri. Kau o mai ai pa mo nau expectation e nau toria ki he benefiti i he kahau i ha whaahinga form o hoi whaulao pe koe whainga decision e pure anga o favor ki nau toru. Kahai pane pere ka koe ngai whanua masive siva ange ko haa moa pe wange ko tongani. O kui kai koe oku tafe ai whakaukau e koe ia tafe ia he opposite direction. Ai a koe ngai whanua tō maari o toneti he ngai kautaha ia ki ngai party ai o nau contest ko mea. I he ngai whanua masiva tafe whakafokia. Koe ngai party ia o nau whareage o nau gift. O nau hanga o nau tauria me kau kandidate o nau hanga o totongi
o ave e nau kif ki he kau voters ke influence e nau vote Koe. kau ne pehere wa whainga system pehe whainga system pehe os mateu teu e whainga system pehe ia ki he abuse mo corrupt Koe. i he whainga whakahoko whadongi e purea so o stara mai pia i he whainga system e ngai whanua ka pau te tau hanga noa me he making gifts pa mo tu whapaanga me he kau candidate ia ki he kau voters ko os teu i rewa foi system ia ko ia au readily created ai foi process whakapureanga ki he corrupt and abuse Mari. Mari abe. pe he hoko ate ne malanga pe ko no molo ko mea rewa ngai whanua ko no develop a system pe ko ngai methods ngai whaunga ke nau eradicate aki abuse ko ia ke nau ai koe ne pehe rewa koe ka hai rewa whahinga system whahinga pureanga o kui kai ke nau whakaata pe te nau ngā ue do nothing ke eradicate the corruption koe i he corruption me mo ngahi abuses i he whainga whiri so koe au neanga o specific kia they stand to lose many benefits kua pau e nau whetaulat na tō me upalparempo kai ai koe pe he rewa he whamau pe kai rewa ke toi hoko fo i liu wha temokala tia ko ia ke ne o mai e sound healthy democracy kai alu rewa mea become a control dictatorship Kai. e ha feitu o kai o ku pau kai rewa ke toi mau he foi o ngā whiria ko ia e he kakai a freedom to vote openly Kai. so ke ai ko ne whakatala no ai ni he foi hopo ko ni ko foi hopo e wa he mau no pa nau mari ia he une o mai foi whakau whalahi na ke nofo pe ia he foi hopo na ke whai e po kane o mai e magatunga mahu ingai ke tauhanga o whakaapa ke tau o mai ha system ke ne hanga whakapapau e misinta piri ke ai koe whiri o ku whewheka ka tau amana ke hawhare whewheka koe whaere koe he whamau in the end ka pau e wheila pure anga ke nau eradicate ai corruption he whaunga whiri it can destroy the whole society Mari. ai koe te pehe ka pau e wheila pure anga ke ne hanga o in place ha mechanism pe ko ha system ke ne hanga o ta off ai corruption ke ne lava destroy the whole society koe pehe koe he toko ne whakaosi aki he ne foi introduction ni ko ha temokala to be sound and healthy e toki malawa peia ka pau koe ballot box is open and fair koe soke ne hanga ko o whamamawhai ai mahu inga hei kai ke tau lava o benefit me ha system whakatemokalaki ka pau koe tau whaunga whiri o kai ke open and fair en maure pe koe whaunga pe ata ke tau lava ai ke kumia ke temokalaki o ku whetaulaki pe mai tau circumstances koe uhinga e soko une o mai e whakau whalahi
o koe ke tau whai ke oa te tau whai tau ngā oe I he tau whanki small interest whakahenga e koe koe whakafoi tui tui I foi konga ni o pe mau inga taha ko he whakarea ko na whakawhetau laki pe he whamau ko koe foundations pe koe makaturiki koe pureanga koe ni o hamoa o kunofo I he nau konistutone pe koe nau konistutone na el fatu ia me he ngahi Christian principle tui whakakaristian combination ia combine ia pe me nau ulunganga whafonua traditions and custom pe he rewa he whakamau ne ongo malohi o ku hau pe me foi combination ko ia o toi hau pe mo mata vai vai ne o ku ne fata mai mata vai vai o ku ne hangare vai ai o hange ko fe fusia kia mo modern voting system Bandu ko tau ko disu tone mo tau kalsane na no fu mai ia he foi faunga faka hierarchy ka ko ne ha wo ke modern voting system ke toko lahi taha whare area ko whiri he kakai. Ka ko toko lahi taha ka ko whainga maaria ke whotutuha pureanga ke nau tokanga I kina tu hau e kakai moreanga no whamoreki. O makatunga he whiri he kakai. Au pehere wa he whakamau e mahu inga koe whaifunga whiri. Oni pehe, ko hamoa mai nau matai systemi te avo o tau nau very proud te au pito ki ai. Au tau pe tau tolpa mai tau hou eiki nau very proud te au pito. Ka koe ni mena ni hanga o ka koe tufa kif mei tiuring I run up ki ha whiri whare area. In the pretext, ai koe mea ke whakamua mai culture pa mai traditions mai lotu mai ofa. Au ne pehe. But, ka whaere wa hatufa moa kif o whaia ki he kakai e he whai waha taimi koe ne election. Kai pui mai aki ai culture pa mai lotu pa mai ofa. And the payment of money, he foi I go give my payment in paanga. But the Friday out pe. O ku keipa polo foi ulunganga go ke hanga o corrupt I foi election process. Ke corrupt I foi nga fili. But me go mari ko ne toi tana ki mai moi ai. Pe ane toi poison ai un nga foi. Poisoning both culture and the nation. So que huira kulawi gai solo na o vare kulawi go dia. Ona sa ia he hanga he whakamau o mai. Ai makatonga o hinga o whemau ke tau hanga o skuta nice e process e whiri o hange ko whakarea. Ka bau tau amana ki whare area e ko whaunga pureanga o malo. Ia ai ngai pure le rei mai vai tau. Au ke tau la kamata beme. Me missing tapi. Maria Pito, vivendo Maria Pito, ai foi matala ai foi mau he ku. Eu tau fu felave yo fi fu tau tori. Tau pe fenga me lotu ko culture o me ko tau fu wow fi Pito mo he ta fa ko ya. E ko e lava peo. Quando for ho ma ko tau tolu Maria Pito tai me ku tau fenga ke te ke mu ai culture o me pe he kai muy ka lere ai tu fa ia ke fa ko fa tau e voti Maria Pito oia ko pehe ko foi kau foi introduction e fa mau ai ko fanga la mari e ko hinga ko ke
he ko anga fa ko kinga me ko ni on na ke pe ka ke tauhanga ai ko sio ko kuinga hanga he fa mau o mai foi overarching system pe ko whakaukau uhingai hono justify ai tau ngā wei e kone pehe ka pa ia whanua wai ke nau whaha puta ha system ke nau eradicate ke nau whakangata corruption he for election process they stand to lose a lot me he temo ka ala te unau whikungia ka kone pehe koe whaunga pe taha te nau lawa o mawai te mukalati o sound and healthy pe meet in our circumstances. Can make sure the election is open and fair. Tiene pere o mau inga re solo ke tau no ke tau system fili. Mo uhinga go mau inga I sio go ke nga we he poate ai pato ai kakai. Ai whakaukau goni ke ave issue ke ave mo ke wha mauanga. Taha fo ke solo ngai mea nau no whawhakau kai hange koe ni. Koe issue koe ngau ea ke pure anga. Ngau ea ke he pure he kau minista ai go nau rotonga kia tika. Ai resources ai pure anga leading up ke he campaign. Issue koe au whe mau ke tifain mai a he whare ale. He whamauanga. He kono inga he malawa ke abuse mea. Anda asi. Kau fo ke whiri kon he wanoa ua taha sola. Ma ui koe. Hono toho aki I koe. Ai voti a kakai. Aki ngahi ngau pe kone pure anga. Ka neongo ai le whelau aki a kakai. Ka neongo te tau pehe kai ke stone. Kai ke lawa ia o solova mo put to rest ka bai kai ke ave ke whamau. Ke whakatatau ke lao pe oku tau nai ke hoko te whainga practice ko ia. Kono inga ke hasol ke ua toi whai pehe ka pau pala. Whiri hoko. Ka tau lawa whatawa taina e misinda piriti. Koe whamatala koe soa tahai e ngahi mea koe ai koe excuse tau pe koe excuse ia koe mea ia candidate koe mea ia e pure anga koe ngau e tano ala me langa ua koe mea ia langa whare koe mea ia e pure anga ka ko mana tu koe tu koe fo ilao solo ka wanga lau koe directly or indirectly koe aia koe whoaki hapaanga pe ko ha mea ofa mahu inga. Kawai ai ko sio au te lawa ke toko rice. Ai ngahi mea ofa mahu inga koe langa whare. I ha vota ke kau ileta pe koe any of the electors. Directly or indirectly. Oku whihi ai he lao o primary he lao tonga. Keke. Koe ngahi mea fuko ia ku hanga ko glau solo. Mahu inga ai proactive. Ai kau kakai ngau whapurikare. Ke awe moe umea ko ni ke tau rakwa tonu moe fu misinda apiriti. Matu koe ta POLOKALAMA na ta kamata mahi tau system. Ka koe kamatan ke ta alu ke ngai whai ki. Mangai building blocks. Mahu inga au pito uksio koe tafo ke matawaiwai uksio. Solo nau whanongo hake, pehe na whai hopo kau candidate. Koe kai ke disclose nau whakamore. Solo. Ka weni he mea ko pehe, kai ke he masi no whawhiwhiri peu whewhe. Koe lao koe whiri ko pau, o se whiri whi ahatafa ke te whakahu a e te report ki he lahi e te whakamore.
E ko hanga he lao whakangata ta whamore kai te owa he wa mana. Koi. Ka ke whanongo mai jensol. Whanongo mai. I roi ko hape me te o ala to talat ke komisiona whaifiri. Aki e kira I pepa. Koi. Kai nau te whaina toa ngau te. Ke veriteiti, ke verify pe mo oni pe ko loi. Kai nau te whaina toa. A me. O ke pe whakapoto so. Vale apito, Ka ke sioge ai go ke nau as mai he pretext of nau fai nau ngau. Ko fai nga ko ke o atu nau mea, ka whaka ilo le nau to. Pe hange le vai so sai komisioni nau fai. O ina pe ko kai ke te alato o atu. Ai ko puhinga e a koni pena to I pui pu kofi. Kai ke ko komisioni ko ni solo. Nau ngau ko fili whatau wha. Koi. Kai nau ngau full time pay full time e foi vaha fili ko ke vaha fili hala ke utai sio tau koloto ke na ma fa malala ke kai ngahi mea kon fika wa mo bribery penga mea kon fika wa mo overspending Koi. ke mama fonua ke a mai ke time fili o kuia e mechanism in place ke na hangai o verify mo check mo whakapalanis ai foi process fili. He koe konga nau pehe o koe ai foi konga ai o kai ke o fie maari he anga I whakau. Hei kai ke nau proactive ke nau whai hono whakailo mo investigate ai ngahi whakamore. Mo ngahi lao maui. He koe lao anau tolu. Ka nau hanga tukuange koe mea ia ai kau whafofonga ka mo kakai e vouta ko ia. So koe foi whakau koe aku pe koe foi mata vai o fe mau ke whakalere. He uta tonu ke hange pe koe ni. So ka pai e kai haas te mea ko te alpe ki a polis o report ka whaire vai a polis e whatatolo. Ana ke kau whamoni, whai no whairo. Ko no hinga he koe lao ia nau tolo, nau hanga whinga ke palu ia. Koe ni ia. Hala mua hoi mea. So koe nau nau foi whakailo pe koe kai te ke alu atu. O atu. Kapau te ke alu atu koe o lo i atu pai ke whato. Ke whailo. Koe hopo koe lamlamu. Koe mea koe na disclose koe lamlamu. Koe nane koe ne whakamore ni ke mbeini koe no afe. Koe taim koe na whaka koe hopo. O whae te whakamore a lamlamu koe no mata. Kana kai ke me uncover mai me go ya ka pone kai ke fai William Latu ba mu private fai. O sio ke palpare ma. Ai ko ala ta na kai ke fai me go ni he commission of it. Bla 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 o te nela disi ko famre na no. Tari pe ya. O ke pehere vai ko fai na mechanism ya te nela fa o teke a ngai building blocks ke na ma o fai na quality my strength o fe ma ga langa fai. Ai aku tau sia foku PIVENI ko taha ia mata vai o to tonu ke roki whai ngā weme ai. He koe mea e te nau I loi pe ko taha ko ia o vai ne whakamore pe I kai ko nau sio ke alato atu ko ne tari totongi me whakamata paanga ko ne whakamore. He ko ngā hai ku fu whakamaa foki ia he taimi ko o ku tau pehe ke hopo ala vlavo. O si koe mea ala te atu ko ono afe. Poko hai ne whainga whakamatala na atu ko nau sio ki ai. Pena u tuku pena to malo pe asuka pe alu toki find out dia he hopo no fa ilo ia o ku ke kapana na ngau fa mato ato ke foi fa matala paanga ko ia tene save me ala he ke leva ke hanga e waske o fa ilo le vai he komisiona ko ia so ko poini ia e ko hoko le vai me ko ia hangere vai nia ko guai le vai ia hange pe o ku loto ko vie ki he ka ko no moni fo tau ia mea e ko tui ko foi ngau ko ia pe ko ha na motive ko ha ka ko foi saving place ia ke hala fononga me gente ka hau e solo
Kwange ko me akapau na proactive foi mechanism pero foi system oi funga oi commission fili. Koia. So ko konga ni taha ko wai kau framonia me ngai vai ngai ko fano. Nei os alu ya ai fa ai ba ko mo ina do luia. So ke fakat utama ki ko fahinga me ako ni. Koia. Pe hange ko ai ni so ka mata ni ke hange ko ai ko wai wa ku ka ku kai ko poini aku ya ko whakafofonga ko nyo. Ko poini aku ya ko system ko mechanism te tau lawa whakaheke heka tau whanau mo tau whakamopuna. Mo tau kui hi fo solo aho. Tau ilo yo malu e waka unau wholau ai. Kau kai ke tau whakaheke heka mo tau ilo i pio whewhi tu whewaha tahi te nau mo te nau ngoto ai. Mantu eu ta fatala no ta POLOKALAMA ko huinga tau o mai nga isi no ta no he ma. He ko fu wa ka ta hape. Tau ke ka to be te tau be ko haiwi. Ka ko vaka fonua. Ma huinga be tau continuously improve for mechanism ko ya. Ki he malu mo merino mo how safety ka kai e ka. Na ke tano fo ke piveni ki he hopo kona na ke lao mai ko I hamoa. Ka ko whakau atu ki ai, ko whi hopo fo ke na a waske mo lavu pe mo hopo akilisi, ko whi hopo ia he tau whiri, he lao whiri, a tau tolu. Ene tū ko ia, ko taim koe whai ai homo hopo, o ku malawa ke mo ngā ue aki e ngahi hopo ia, ka unga he ka pau koe kia ha hopo pehe ia, ke whiunga ngai hopo koe tonga. Mulawa ngau eke ngai hopo, ngai whanua kau ngā apioa o ki Britania I he whamau anga he taim ko whae hopo. Koe hopo lavu ne lahe no ngau eke kai hopo I hapoa. Koe. O kulawa, whahinga hopo pe mea whitu. O kulawa, case law aia, o kune o mai o wholoti ke whaitu tu ne whamau. Okay. Koe konga whange taha solo e uhinga koe ange koe lao whiri. Nei hanga he whamau he hopo ka lavu o whakarea. Koe maka tu unga ia hono whakangata ai spending. Ai ko ai foi limit koe panga e tamano ki mua. Pana toi liu mai e wharearea ki muin te arako waman. Ai ko ke kai ki tui ke nau whai pehe. Ka koe atunga me whokia ai kau ai whanki asene ta whawhoi tui e whare whaulao So koe pehe koe he whamau Bolson. Koe makatu unga ia. Pe koe mahu inga ia. Ahono whakangata a spending ai kau whakafofonga candidate ke provide a level playing field. Ai koe ne pehe ke lava ke palanise foi malai wainga. Pane toi pehe lewa. Konga koe foi tau mua taha ai whakangata koe mea kene ta off prevent ai access and to avoid unfair competition and unfair advantage he koe ne uhinga koe toko taha koe mo availa polo ki ai paanga ai silini ai lewa unfair advantages here over the artists. He kune lava he tene lava ia o tufa pe tene whatau e mouti. Ai koe uhinga ai a whangatangata. Uhinga whoke tatara noa whuki ai koe kai koe ke hanga koe he komsoni o ensure o nauhanga o implement make sure o nauhanga implement hafoi check and balance ke whakapapau I koe mea kou o atu koe mea e mo on as long o nau kei tuku pehe ipe kai ke taulawa te toria o whakama opo
ai fu mi sin da piriki e so. Koi. So ko o se apa ne pe mai. Ko ha pou ki ha firi fare area ko protakia sutpi. Toton ko protakia o quantity i he ne ability pe mo ne experience. Koi. Ko ne uinga ke o mai ai kau fafofonga malanga i nau fakau ake nau tau ke be mo nau o malava bea. Kau kai ko pride kau kai ko tufa. Aku hinga ko nau pe ko hinga ya a hono o restrict. Koi. E hoko for restriction ko he spending ko foi check ia ko foi checking mechanism ia he bribery. Koi. Ko kau ia fra mau ko hinga hono ai ko ia ko foi checking mechanism ia ke bribery. Ki hono disclosure ko expenses e fee. Ko ne lawen he hopo ko la bla. Koi. Ka ke si ore ko ke kau ko ia so. Ko disclosure ko election expenses. Kai ke fai he commission filia ai foi fatongia ko ke ne check ai bribery pe ko foi mechanism ke ne anga check ko foi ala pe ko monate de la report pa te al pe te tonu hia kita ke la ka ore ko to fai lo kai ke o hinga fo ke ta fatano ke ai mai mata vai he lao Mo ne anga no foka hoko ngai function ngai institution o fela la ve e tabili Mo ne pito piveni ko ti maho ko ke wi atu mo ki fehu o mai he ni ko ni ki fe be ta ke atu ke ta ke fa o se pe to fa ma o mai ko nga ka taimi ka to ki hoko atu reva I he we ke ka ha u te hoko atu pe I he mahu inga ko ne fili ai he konga ko ne fili fale area me hopo ko nga ke mahino bit ke kakai he ka ha u ko ki fehu e ni o mai ko ni I whakaukau pe he pe koe ke lava ia ke mohanga o hike whakamooni ko e ni ihi ko o kuna osi ke nau whakamooni ko I he hopo ko ngake ute nau te lava o furihi nau o peke nau te holo mui pe kuna ata pe na to neongo ai ku o se ana whamatala whakawa o ke ata pe ka whamooni ke nau holo mui ke nau whemani do ke nau ka whamooni Io, o ke lava pe kai lava pe o sapina na to. Oh, okay. E lava pe o sapina na to ki fare hopo pe tweet na to ko hostile witness. Koi. Ke mahino pe o I fa mau anga o ku ia I mafai ki ne tutuni ka ta ne ma o ku ne o tu I fa mau anga mau inga ke hopo. Koi. E koe tu koe tai mini ko ste te wa te au ya solo mo tati ki te ke perjury ke he formatala loi fo ka va loi Koi. he koe na tula ko ne o sainga hopo ni ko pau ke loi ko pau ke ai ta hai loi Eloi. Koi. ku o pau ya so ai ko si mateu te wa o si trafa te au ngai to failo ki he mea ko o stui o si ai formatala loi o fo ka va loi ko ta fo ki solo ngai mea ko nei wiko si nei kam fo fai ka fa mon Koi. ha o pe mo ngai komiti man tu ko ngau fo ko ni ko ngau komiti pa to ai kai Koi. e fo tu ko komiti pa to ai kai o ko tau to ko wa I foi ko ati ko ya ba ko na ngai komiti fa va henga pe ngai komiti fa va henga wa na komiti fa ko Koi. ko na to lu na o mai ko wiko si nei ha wa ta hai komiti mo kau fa mon pa ko me pe na lo to ke hanga fa malala ke kau fa mon do ta
Ulaki, o kai ke uloto. Wa, ke mo mai o whamoni, ke mo ongo o mo popula. Ko bau o mo mai a ke o mutana. Ua, o kai ke uloto ke mo mai ko ngā o ngā ko mo whakau ke ai ha whamatala ke lerei. O e mea pe ko uloto ke whamatala me pe mea moni. Ta tau e pe ka bau i ho whakatau kau o ke ongo e kau e vai a ke heopo ka ke o mai pe ko mea moni. Pea ko e whakatala noa ko e pe e whewhe ka pau e mea ko ta. Ta tau ai pe a whawhehu i ko e me whae ta tau e pe a. Disclose pe mea moni ka te koe. O te ke o he pai ko halalo, pai ko mea ko niu whae ka tau whea. Ki au ko whaka amu ke whakalere i pe sistemi. Ko uhi ko whanki mata ko nau leo. Ai ka ku lena olo nau whanki tau ai. O mahu inga ka au e solo e whakau ko nye ke whakalere i a foi misin tāpiriki. Kai o mai pe o mea moni. Wai e o koe natula koe primary solo ke ki lave pe ki ai he tu koe lao pa te tahanga koe primary o na o ku whakarea e whakatonu rea pe he lau koe hopo koe lau ko ha paanga pe ko ha koloa mauinga o ku ke tu whakataha ana e uninvited ai ko konga e au whatonga o amount e mea he ku Rai ngahi hopo ko lau I whau ia ka pauna e whakawhi I kita kiai. Te watu whatata ko. Pauna e whaha fundraising ha ngahi kulup. Pena whaitohi mai rewa. Ka kau kantiteiti. Ko whi ulunganga fukia solo. O ko uloto mau ke o hake ia mo ia ki whamau. Ke o ngā ke tokoni. Rai tai mwena I lere I koe kempeini. Lahi au pita ase whanki mea koea. Kana wanga po whatonga mahana koe urunganga pe. Pero os kona kempeini ya. Kai ke te asmaha o I whawhia. Kai te ha fundraising, yeah. Ai ko hui apo ke tanda ano he misi tāpiri ki fok solo. O kui kai koe lao pepa moe. Koe kakai pe mau ke nau whatonga ngai munea ka. Ka pau te nau whakaukau ke nau kakai ka whafufonga. Pea tāne nei ke hupe ka whafufonga ia ki roto. Kai ke toi manatu mai na toke kakai. Tai taha whao na toko kai ulahi tohi whakawhi ia tai ke peini. Ka ku koe whui mea koe ana uslau whaia kai opa ia I hamoa. O ku hao pe ai awisiri nea koe ia koe ngahi nai whakawhi ia. He koe ngahi keisia koe moni koe whatana koe. Damn if you do, damn if you don't. Ka pau te ke ave e tālai koe pride. Pea ka pau hei kai te ke ave e tālai koe tangata tai ofa koe. So, it work negatively tatau ai pepo koe hae ai mete te whai. Ka pau e whakawhi kita I he taimi whiliwharea rea wea e ua mano o ku ata ke te ngau e aki pa te alatu o ri tahawhi he fui whakawhi ko toa pe o se te ua mano tau pe ko fui whakawhi e ua noa o si tahawhi he fui whakawhi o se te ua mano o ku te kei ata pe kita mo te hao I he lao koe pride. Kei foi mea fuke koe ave moia ke fai mo whahatu tōni pau I whamau. Ke fai ngā ātakai ko ia. E kou klau whakakueo. Ai o kau rewa fukia he te expenses. Whakakempeini. Ko e hopo koko lavu ne asia ke ai pia mo ngahi mea kai he ngahi pō kempeini. Ai nei tuwaki ko uliam latu nei ngahi mea kai refreshment be moia kana e whakatai he whamau I he whakaukau ko futai lolo ko mai ka kai o whanong he polokalama ka kono o ato me kawa mo ki refreshment ke nau whakamamalo hei o atape ai ko ngahi mea ia ko I he primary o ku whihia koe konga taha ku whatonga he mea koe whaki
koe tufa i he koe pehe koe agent ai ko e taha kehe koe indirectly koe quantity ai koe konga foke mea koe mea na fai tufa i lavu koe mea na tufa no mari koe mea na tufa he taha pe na ukau campaign ai nei whenga le wha mau kene hanga o clarify ai agent ai koe whai lea koe agent ko e makatunga me he fe a hoko koe agent e quantity na ni ngau aki koe he koe konga taha e hopo koe lavu na ia e kau taha ia tau lalanga nei pe koe ha na whai nau fuak pare fuaki lewa he hoa lavu e ai whaafe o tak ni manoa ke toko walu noa koe pare walu noa ai koe whenga koe pe kai koe tufa ia on behalf o e whakafofonga i he tau moa ke intiuse kau wouta ana hanga wha mau o ne ngau whirea koe ipso facto ko ha taha ko ha koe intimacy koe agenia ai ko kawai hanga ko to mari kau participate to involved in the campaign ai koe oku inevitable kene hanga ke hoko ia koe te agent he kai ke pehe ke tokia whainga mea ke le toki hanga lavu pehe ko agent such being the wife kena involved he campaign ni pia ko ene tufaan o si o si kau ia ai ko whainga mea pehe na whakama ala he whamau e mea ko agent koe kai koe you can appoint you can employ pe ko ho recognize pe ko accepted ko mea ko ne fai ke accept ai ko ngai ta nga yopo ko ni mau fa hu o ko ai mena fai he na ko agent wai mena fai he fa fo ai ko fanki me pe he o ko hinga ko kai mau inga ko ke awea ai sai ko foi men ko mari ta anga ko lau e so ka pau e fai ka to u mea ko ni he foi mahina tol pa to fai fi ko mahina tol pa fai fi ka ke fo ki ai ha fai nga pa anga po ko ki ata o lau ia he lau ke hanga fo tau ne mo right pu ia fo lo to mea a ko ke to ko mai ho ngai i uhinga ka wange ko famantala ko fa mau ko mi hamwa ka pau e o mai ngai uhinga faka culture pretext ko ya ke faya ke ai for ki run up ke election ni o kai ke ne ngai ngata ne corrupt for process fili o ku ne to poison ai poison e culture pa mo nations ai ko fai nga ko mario ya ko ai hono o hake in case ko ni kai kamata ke tau ngau ele wa solo ki misinta piriki kai lava ke tau fa pa yo malo e fare fa mal e tau fa na o tau mario bit mone bito e piveni ko tu mahalo ku mahu inga bito tala no go ni ku ta fa ha ni pero tu ku o fai ki bito nga fa matala ko ke fai tokon lahi apito ia ke tau kainga i he tau fito tau tala no go ni he hopo mo lao fili pe ko nga ko ta taimi ta te toki hoko atu he wika hau ai proklama i he kawenga ko ni lahi apito nga hime ku o fia ma ope ke hoko ta tala no ka pa ku o ga me te ke fama opo mai le ta nim ki mo ke ta tuku ko eso ko tanto que hoko pe he wika hau ko ngari fulolo at that time ko ne ago ke wika hau ko osa te ka fa moni mo pe mo ngahi requirement na fe mau ke disclose mai me fai ta e te la he issue ke tau te gita no ai e mahu inga pe ke tau fononga pe mai mama e ku
O sai ai mea sol o kulahi kakai come forth pe mai whamon. O kamata ke nau mahinoi. O kui kai ko ha mea nia whikau aku mo au pe koe whafufonga. Koe mea nia whikau aku me nau whanau pe me nau haku. Mon la. E kuange koe lau koe ai nau whangau e koe. Ai lea koe me filosofia. The fools live but today. O mo ui. E ko nga. He kai ke tau lava, ke tau mo ui pe mai ahon pe. We are no different. Me he fools ka pau koe tau whakau. Koe tau whiri, mo tau mea ngata pe ki pua moa, koe mei moa nai tofa mai. Ka pau te eket pe kui whe mei moa tai minu ke o siro koe whei tuku ia. Ka koe huinga e tau kei continuously whei lau. E kono moni fok solo koe o kai ko ngau sisi en. Koe mea koe o ko whaka malo ia ka vira nuaske pa mo private wate. Nea ko private whafonga me whai. He koe paces pe mo foi o follow tipo koe malohi o whai ke ngau koe. O koe he ka pau nei kai ke naha ka whai koe mea koe. Kai ke utu iau te umau e au. Ai loto lahi ke whai mea koe ni. Pea mo toe ngai ni. Ai poati. Ka koe whaka tuku ia. Pa mabu poe solo pa malo at ke whawhai maari. Tato hokwa te isi koe ni he ui kahau. Malo pito o piveni. Pea wha malo lahi ate lava koe ia e ta polokalama honi. O whatu pea mo e ngau e whahoko mitongana. Tato ki hoko te ui kahau. Malapito e kainga ko tau pia kumo mea mai ke tau polokalama ko ia FATUFONUA fo'ou ai a kuma whahoko atu pia mo PIVENI PIUKALA I he wike ko tau pia me heni. Whatanga pia na angole rea atu e tau polokalama ke teki mo tolu ki apina pia mo e whamalo lahi atu ke teki mo tolu. Whamanatu atu pia ke teki mo tolu kainga ko ngā koe tau live stream. Koe live stream koe nea Vipon Media o ku osi mau o pito e live stream. E lava pe ke mau whahoko atu a live stream ko ia kiha o whainga whakatoanga pe. Te tau pe ko Māori, pe koe puto. Te mau lava pe o tokoni atu kia te koe, I hono whaita I koe ia ho live stream, ke lava ke mamata mai ai ho family pe mei mea whanua pe ai aku mau I Nusilani. A hape whainga whaitu I Nusilani o koe loto ke mau whahoko a ho ngahi whaita ko ia. A katoanga koe tuition, koe Māori, koe putu, koe hape, te ke lava, ke whetu utaki mai, ke te ki mau tolu, ke mau lava tokoni atu ke te koe, iho o live stream, a ke peho telefoni mai ke telefoni, koe noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, o puka mai ki ai, ke lava rewa ke mau sio ki ai, ke mau lava o tokoni atu ke te koe, ke whaita I hao whahinga katoanga, o whahoko, te maulawa o tokoni atu kia te koe. Pe tokoni lahi apito ngahi katoanga koe ni, koe ngā ki hono whahoko ngahi whaita koe ni. O te futokan ke mahu I ngā, to ki telefoni mai pe koe ke ta tala noa ki ai, o ku kai ke hafu palopare ma ke te ki tolo ai price koe whai ake ngā ue, kolo a pe o ku whai ha tokoni atu ki te ki tolo, pe mo tokoni whoki he tau ngā ue koe ni, ki hono whahoko atu ngahi polokalama koe ia, o ku mau whahoko atu pa me heni I he wiki kotoa pe. Ka ke ngā tai ko tau wharekoloa wala ko I tonga eiki ko Page Fashion Store, ko osi foki o ngā ue, o kuna osi foki ke ngā ue, kuna tuu o hanga atu ki he tamo e pea building, I loto nuku alofa, pe kuna hanga hake ki he titi sel, he ta whaaki e taha, ai ko e whetaulaki anga I hala salote, mo e hala ka ke man devi halanda ha ka ko turiki ko ia hanga tu office ko uhila ke tamo pe building ko office for all o uhila mo me ko fu building ko ia o hanga tu ki ai Page Fashion Store fainga wala pe te ke lava o maua tu e me te na tolu walu fitu noa ono nima ono fa I he timing awe hiva ki he nima fia te ke lava o ahia e wharekoloa wala ko ni fahinga te unga pe fahinga wala pure taha mo hafua wala kakai tangata, te ke lava mau koto atu ia. Pea mi he Page Fashion Store I loto nuku alofa. Ke ngatai ko e South Pacific Loans I loto Auckland I New Zealand. Te ke lava talanoa ki a Starek Tupo noa walu nge au, walu, hiva walu.
noa walu ngeau, walu, hiva walu, te ke lava o talanoa ke kaunga awe iha o whahinga fia paanga be I loto o kalani no usila, o kua hanau ofisi I Manu Wellington, whetaloa ki anga o e Manu Wellington Road, pe mo e Manu Wellington Highway, pe mo e Penrose Road, o tuuai a South Pacific Loans, pe koe hala koe na Cavendish Drive I Manukau, te ke lava o mauai honau ofisi e taha. Ka taha eni o nau tokoni, o lau I tau ki o tau kainga Pasifiki, tatu whito ki o tau kainga tonga to a telefoni ko e whamo ui, noa walu ngeau, walu, hiva walu, o ke lea ki a stare ki tupou, ihe South Pacific Loans, te nau lava o tokoni atu ki a te kimotolo. Ko e ngata ia tau POLOKALAMA ko ia I he ahoni whatawangi pe na e ongo le reia te POLOKALAMA ki a te kimotolo ki a pina, tau to ki whelongo aki I hoko e taha, miniti e wanoa be wanima miheni, e whakahoko atu mo POLOKALAMA ko ia ko e whawhango o Saione, I hoko e taha, pe e hoko rewa e wha, ko e talanoa ako mo politika rea ia, pe mo palofesa I no ke huakau.